Ni muvea muno Jose na tuisonga na mbe ni kana kalima ward ya Kesau Kiteta ila yimboni kauntini ya Makueni huyo monde ni matwa isia maandamano itina mavika isese ni isia okunia kula sia muthungululo na kwithiwa kana na kwithia muteti umwe wa MCA Dennis Wambua Masavu nunengeleilwe tikiti ya imwe kwa imwe ni chama cha Wiper mainena na keseseki enendi ani matula muti Kalonzo Musyoka na chama cha Wiper kwa kila mioweta takwithiwa kitena umilu itina kulea kunengane kana kunenga enende udhiwa kuthungulula ateti ala mo mekwenda kale buchalo Mutunga novikie vo na ayonia maandamano Muthenya wa muthungululo wa chama cha Wiper na muno ivila sio MCA niwe kombelone mwaweku wodine kautataukia na Kesau Kiteta enende mandombe kwa thatu ni maandamana lelo ni sia Kesau Kiteta ni vanthi ni wakilio mbunge chamboni itina wa kuvika ituone sio kunia kura na kwithia kana vaikindu kiendeye hamwe mwa makilasimika kwa Tanzania kwinuka indi yange maandamana lelo ni sia Kiteta tavandumbi na kwenda chama cha Wiper kia kwa masukumi ya tongo yala meweta kana tamanenge to tikiti wa imwe kwa imwe ni asiani niendete kusakuana pa yakiomenza kwe musumbila ngwenda na mutongo yula ngwenda na ningwona akiaiwa kivela kana akiaiwa kujusa kuana na unity kwenda kujusa kuana tunegeimana ni asia muthenya wa umuthi twitavitwe twende nomination itue ni situ pala twamukie kwa chama ndo saa 11 twenda itue ni na twethea nomination ni tiye na ni twende chama cha Wiper kitutavia nesa niki abisibitira ndisitu sina ndia sieva siawe promise wa kwetha na nomination na muthenya wa nomination isibika peva ni tapena issues ni tapena mata certificate inengane andu masa Kesau Kiteta ward twenda twisa kwa tongo ituru ndo sa kwa na nitwalea Kesau Kiteta ni wodi la na ateti ana alame kukwatiwa kuthimo thungululo wa chama cha Wiper munthio Justus Katumo, Dennis Masavu, Jackson Ngovi na Darius Mainga enende vamwe na ateti yaani mali anane tambia ya Wiper ya kumunenga Masavu na ulotu MCA wa wodi ino tikiti wa imwe kwa imwe makienda kunengwa mwana kuthimu thungululo na kusakwa ndongwe ila mekwenda ene ndu ina haki na certificate isu tuko inenganiwe thurunze bana twina kuna kura muchinjo ila tumetwe ni tukuna omonthio kula na kabina nende kuna kula na thina na tonge wanziane ne wakana kuikula kana mindo ne balwa no nenga niwe wa kula na kuliati unenga niwe atalatina yo kuna kula na izili ndiyo mbane nditika kunekula mundu wa Wiper na ndo ao ndene maito na tale kuza tali tukubavukanya nudu siana yini situ tukabavukanya ona oya nikike munengi wa mwana umwe ndale no nenga kula ndo alangi male no nikwikata le nudile bene tika tukabavukanya siana sisito kwa wiji ngati kunewa mindo tekate iziti ma Wiper ingejua ni male ni manenga ndiye mundu umwe na tacho konge kwa yata wa Darius Mainga na wala ni muteti wa Wiper ni unyoto manikwesela kula kuyandiki mama uvo kula kwa chama kicha Wiper akimutula muti senator wa vama kuweni mutula Kalonzo Junior ulani munini wa mwane kivila wa chama cha Wiper kwa kulikilo teti wa wodi inu na vala waweta tawona umisi otuyo wa kunenga Masavu tiketi wa imwe kwa imwe no visual communication kuma kwa Wiper kana tina nomination ni tende ya na kweyomba njina zake ndazio tuko na saa 10 no mwezibika tegwa mziola taza kuye Kiteta Kesau honorable Dennis Wambua Masavu azia na senator Mutula Kalonzo aize jamani chake na enenga certificate ya Kiteta Kesau mundu ula wake matono thukumemwe na mundu lo no mukontrol ati inateti yane menda chama kiki elesenike kie enende mokele kwa chama endeta kukuna kula na itina maisa kwe wakanese so yitivo nyene na wo mwingi muno yolo wa senator kana wa chama cha Wiper ne amukie saa 12 tithitika kunekula twakululura nganyana ibetingo na twaitwethia kuikindu kiendete na ethi wa Wiper ni nezi ikanengana certificate kuma iyo kwitu meme maile kwa matangasie kana kuikwithwa kwi mujujo ko ni maile kwitia wekeo na muno senator Mutula ula wikwetie tuko mukunia kula nzeveno yesu wodine yokia na vale Emmanuel Mbelenzi ukikwatiwa kuthimo thungululo na MCA ulo ivona Rebo Katumo indi undu sindu nethiwa itina weseso yekwe makwende ya tikiti oiwetekana tawina Katumo vilingi wa Movo Mutongo TV kumava akaunti ya Makueni neta wa Caleb Chalo wa Mutonga.